خونه عروستي كده مظبوط؟ ايوه كده مظبوط انا مدني. ده خدام وضع شباب. Alo. Çıkılacak Allah. Sözü sürü salamatta okuma. مدرچیم گاوجون خی مشهور هستم Devam edin. خیلی گاوجون چون İbaretta. Arası meşgul kardeşler. Ben de arası meşgul bakıyorum. Bu kadar bu be. Okumana bu falan çıkar. Transmanlı genç yaptım ben Rabbim'e. Arası meşgul kardeşler. Aklıma tutan gelen ne kadar çizgi. Gelirken ben ona aruz tutarım. Amacım nasıl değişti.
باشین ای خدا چی کار کنم یا ایجا بگریزم یا کینی کار بکنم یا ایجا بگریزم یا کینی کار بکنم خدا جا صبرم بیده تا کینی کار بکنم خدا جا صبرم بیده تا کینی کار بکنم بعد انا دختر شما میدانم کی چی کنم بعد انا دختر شما میدانم کی چی کنم گفتی با قبولش کردی конечно ببینم البته بگم با البته اگه تو با آرزوات رسیدی öyle zor görsün yine aynı zor انا که میدفت نوبتی ما ne